Hey, yabona lento ngizoyisho nje futhi. Yabona nasikhuluma ngabantu abadla umuthi, ngabantu abadla umuthi e-Eastern Cape, ngabantu emampondweni nje kakhulukazi emampondweni. Hayi ngikhuluma ngamaXhosa hayi. Hayi ngikhuluma ngamaXhosa umsangano vele. Akunanyanga le emaXhoseni ukumthatha isilandani Gqeberha akunanyanga ayikho inyanga ayikho inyanga. Ngoba ungazi namasende namakhwapha ubamba isimanga ayikho inyanga le emaXhoseni. Emampondweni esiyakhupha ukuthi KZN. Mkhulu. Sikwada futhi sirongo yabona into masiyenza siyayenza hayi siyayenza yabona nasemampondweni njengamanje lisikisi kunendawo lapho ekuthiwa kusemalangeni kubantanzi kusentshombela hayi yabona impondweni lapho nomuthi hayi libi liyababa mkhulu liyababa yabona nisisho nje hayi ngifikele yenye insizwa lapha zezinye insizwa lapha nemindini nabanye osisi hayi angisho lutho hayi yabona ufuna ukuze emampondweni kuSolomon ngofone 072 744 7804 ungasuka uquku uyabhuka ukhulume nami usho ukuthi ufunani ufuna ini ngikwenzeleni ufuna into enhlanhla ufuna ini ufuna into yokushaya ufuna into yokubusa fona njengamanje akhosi